हेलो गाइज, आज हामी पानीपुरी खाँदैछौँ। यहाँनिर हाम्रो जेठो छोरा पानीपुरीको प्वाल बनाउँदैछ। यता कान्छो छोरा खाँदैछ। यता मैले हालिसकेँ। यता पानीपुरीको झोल, यता पानीपुरीको अचार खाने तयारीमा छौँ आज। म हाल्दैछु अचार। आज हामी खाँदैछौँ पानीपुरी। आमा छोरा पानीपुरी च्यालेन्ज गर्दैछौँ। माथि खान देखिरहेछ। हामीसँग त छैन ठुलो फोन, यस्तै सानो फोनले भिडियो बनाउँदैछौँ। हे गाइज, अहिले हामी च्यालेन्ज गरेको नि भिडियो राख्छौँ है। ल एकछिन यति पानीपुरी हामीले रेडी गर्यौँ। अब खाने तयारी हो। ल जेठोले पानीपुरी खान स्टार्ट गर्यो। कस्तो छ सानो? मिठो मिठो मिठो। कतिवटा खान्छ ल? 1 मिनेटमा कतिवटा खाँदो रहेछ है? म छोरोले भिडियो गरेछु है। जम्मै पोखेर खान्छ है यसले त पानीपुरी। 2टा बल्ल खाइरहेछ। 3टा भयो सुधा? 3टा कि 2टा भयो है? के भयो? यसले 3 कति खान्छ है? कति खान्छ है? 3टा खायो ल अहिलेसम्म। तीनटा 4वटा खाँदो रहेछ ल 1 मिनेटमा। त्यति हो, धेरै खाँदो रहेन जस्तैले। 4वटा 5वटा मात्रै। खाऊ न खाऊ। भयो? लास्ट खाने रे ल। अब एउटा लास्ट है। ल ल ल भयो स्टार्ट। ल म पानीपुरी खाँदैछु है। कस्तो अब मेरो मम्मीले 2 मिनेटमा कति खानुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन स्टप। कति फोन गर्नुभयो?